Dobrodošli na tutorial. Danas ću vam pokazati kako da instalirate WakeUp na BlackBerry. Ja sam da ga pokrenem ovako. Meni je lakše. Pišete google.com i evo. Kada ste ušli na Google, kucate do BlackBerry. Kada ste to kucali, gdje ćete ovaj link drži i pritisnite ga. I ovdje vam piše download now. Ovdje ću ja neću pritisnite, vidite, pritisnite, čao.